Aprengsi kardom kadukawe karbi teach 2.0 YouTube channel long kelang rado ana fans tame lapen pini abang kinili Assam direct recordment grade 3 final result APHUTHAK selabang so a video long nang litum panang than pachini ponik po lapen ki thek pon loing bang lapson hello nalitum la result date lapen a time lahai hui abang nalitum thek pon long ekpo tangte nalitum jongsi labang so YouTube channel long nang kahomri milang pulte kaching hon pen subscribe ikon lapen adung hestame belar jan thekloing hodak stamin alitum ber pon ikdian non lapen prabjen pen tenke nang pile dun pupusining thelo lapen sona nalitum na chinghon nang support dunon lapen nalitum WhatsApp group long jong siki join ning hang polite labang so video description along stamin ili WhatsApp group bang pik delo hodak nalitum dampen nang join dun ikmelo tangte pini labang so Assam direct recordment APHUTHAK le result APHUTHAK le chethan pononang lapen lang pononang Assam direct recordment final result adet non lang pononang lapen pathek pendak chithan pononang lapen karjulonga tengpol te ADR mate Assam direct recordment final la grade 3 lapen grade 4 a result bangke tarike thom pli la me chiklo 2023 la bangso chiklo si non pipon po pusidak karjulong tengte lan adet si pipon po pulo na pen tarik thom pole pinia det lo la pen tarik pli pulte penap nationalitum lang kechegi lapen kuson si lang na ing malabang kenilino ng than pachini pon ikpo lapen la grade 3 grade 4 non hejong Assam chief minister si announce pono labang ke pini dia ekta patumi arnisi announce pono non nilinang li tumhanan peklang pola Twitter long kopisi da ke tok pon mo ake hai Himanto Biswas Sharma bang nanali tum screen along lang ponikon finally the day has arrived tomorrow may third labang ke atumi a message lo mate a post lo nalitum lang ponigo dak grade 3 a post atum han bang dak final result bang ke dak non an apor 11 am mulam si pipon po si dak tok ponik lo nalitum le screen ong lang igo lapen Assam direct recordment result for grade 3 lapen grade 4 lapen name of exam bang Assam direct recordment lapen name of state bang Assam lo name of the commission bang state level recordment commission mate SLRC lapen dak to tell a post bang do dak 25,792 ando lapen grade wise dak thak pon eglo grade 3 upon 10,406 lapen grade 3 driver upon dak 1,105 lapen grade 4 upon 14,281 an thak pon lo lase dead lapen time banali tum la screen along thek pon long ikpo screen along ke tok dak do grade 3 including driver atum han bang ke piniarni 11 am se dak result bang paklang pon pola pen grade 3 atum fan bang ke dak 4 May 2023 mate 11 am molam si labang so result bang ke long pon ikpo la ki check da mi polote nalitum result ki check ye fan polote nalitum labang so video description along stamen nalitum link long ikpo halabang so link long ber lo polte nalitum official some direct recordment final result aling long du ikpo lapen hoda nalitum application number lapen password nalitum ber ignang po la ber iglo polte nalitum dak details nalitum profile details nanchik lang po lapen Assam direct recordment grade 3 result bangke nalitum thek pon long ikpo lapen nalitum labang so article long wang pen stame nalitum nakpen long pon igi result link bangke dak ADR grade 3 result link la long pon ikpo nalitum pen Assam direct recordment grade 3 driver results tame nalitum long pon ikpo lalo la short information nalitum han nang wan pi lo la sinang litum kumane jong sila bang so Assam direct recordment grade 3 post long ki jok dun tang abang phu abang pilapen interview kado kawe tes hai hui ta tok dun tang abang phu abang phi do pul nalitum final result lang pon igon nalitum thek pon long ikpo piniar ni la 11 am lam nalitum long pon ikpo lapen nalitum jang se result ko pini ke chelang hor ka siksak do pulat ni lipana homre ngon ni lista men chirap dunia phan nali bor ikpo nasipini video lamba ni lila pathiek penalitum han labang so puthak bang nawan pig lo la sinalitum video lang mesen pulte labang so YouTube channel labang ta subscribe igon lapen video kan master nalitum share igo kar biang longa rat same pelang iknang lapen pachini ikna tangte pinia video long mol ansenili kang ton pon ikpo lapen pina puthat kaprega video long chitong tunang tange do me thak me
Kadu kave Karbitich 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fans tame nilhin pen KARDOM.